nshaka amahera sinoguma no nkora nicaye nta kandi kazi ndiko ndakora rero kusana tsadoharira nje na hari umukobwa yitwa Aisha nyuma yitwa Aisha nyuma Aisha bari yarakinishije abahungu beke bakoresha umwanya badiwani ba orege bande ba kesi none Camamare ubu urafise umusheri wowe yo atari uyu nje ne handi je mbana nk'agasuzuguro nika yaranambwiye wanashima yaranambwiye ati reka dukundane no umugabo sibyo ariko we tugumane nayo shaka amahera mayi shaka amahera banza umureke gato uyu ni boss wawe basi ndasavye urasubira kumufata hinge gato kutere gato yabaze sawa uyu ni boss wawe kuko biri kose ko wemeye mukorane karanyanyayo ni boss tu nguno munsi anzanye imbere ya kamera mani ngo ndamwa amafaranga bre none umunsi yanyisemba nakwize ntogo umunyesembuka hinge gato hinge sorry hinge Every story matters. TV muraho mumeze fresh by the way ndabakumbuye sana byatari inyuma y'igihe kitari gito hafi ukwezi ntaboneka kuri STV abo televiziyo yanje ndayikunda kuri bifise abafana ba vrai badukunda ntahari bariyakiranye akavuga ati niyaza zazanye tuntu dushasha so igihe kitari gito nari ndabakumbuye ariko kandi ndi umuntu wanyu murabizi ndabaha ikaze mu kiganiro canje nongera kandi ndabaramutsa mwebwe mwese aho muri mwaramutse kuri mwebwe turi kumwe ga mu Burundi muri Afrika mwiriwe mwebwe muri mu bihugu bigiye bitandukanye za Australia Angleterre France n'ahandi henshi donc Etats-Unis muri mwijoro nini ariko ndazi mwe murankunda kameme aho amasaha yose mubonye link ibintu byakira fresh so inyuma y'igitaro gitorero kandi kumwe no mu manyangiste nta na rimwe tugeze bigenda neza nta na rimwe turakora ikiganiro agenda atantutse Jeni hamwe nyene ntafise ingufu mbanara mukubise ariko uyu munsi arafadika tu kubera mbewe barabizi ko bakuriye umudemo mana ngira barabizi nta wamenye rondera amahera ntari binone sisi barabizi ko bakuriye umudemo nisi ndabaye bikaze wowe bazanga abademo bose muri kumwe ngo nabo mwatanguranye gusa wambaye mikro nabi kwa uko biri kose none iyi ni karuvati niki ngiye kwishengera reka okay ni sawa rero Camamare meze neza yes meze long time bro cyane nize igaro kiza kugenda neza tandura taki oya je naratuje ubunye ndakana keza kamera murabizi barabizi baramuzi congratulations ga office YouTube channel yawe na ubu amasarago tugira nawe uratangwe kuyabona shako wa boss oya so boss ahubwo ni kwa kugira talent nyine kubusanzwe ufise ukumva umenga ni okwishane nepa man kera wari ubyibishe ntuze ryonyene ariko ubu hose yaravyuje patience basi shaka sister ni sawa sawa ndibaza umuntu wansumye ngo namuzanye we kwanye ndiki uyu rero ntawuzi ngo tuze tuzananye ngo nzanye ngo mugiye wanyu muzanane niyo navuganye kera sasa sister mufiki n'uyu ni mu boss wawe mbe eko araguhemba neza cyane ahubwo nkeneye amafaranga eko aho ndakwegere neza iyo niyo nkuru ya mbere y'ibiryoshye kwenye ukeneye nkeneye amafaranga yaraguwa amahera ntayabuze ntushaka kwambara uko Kenya yayo kwambara nko Kenya none n'amahera nyabakiriye amahera aramaziki yatampemba tuna umwishuza ngaha nyene simaka ndavugira andi tureke benshi ni mag arayazi none ndakuyavuga arayazi ndamisha andi tureke kuja kure sivyo gukoresha umukozi biragoye ka yego biragoye ko yeri kandi ndabibona tu uwo mukobwa ni ile tu basa shabikwambia yamaze kubikubwira nta birenze sivyo ariko jewe mu gukorana nawe hari amasezerano twagirani kutamuhemba birimwo oya sivyo nshatse kuvuga ariko hari ukuntu twabyumvikanye mu sivyo twavuganye ati bana ka TV shasha si kuvuga ngo je muri company
ngo dufise ngabantu ngo batuha amafaranga ngo nzuza ndabahemba sibyo kandi siko kuvuga ngo je muri company yatanguye kera tuvuga ati ngo ni monetize ngo nyimba ninjije enka ngifise nga amafaranga rimwe yinjije sibyo amafaranga rimwe we ni nk'akarorero sibyo urumva ni ikintu dutanguje gishasha reka dukore rom wivugishije ukuri tanguye bushasha reka dukore ngo genda Kenya sikuvuga ngo oya nuyu arakenye rega nawe yarakenye none muhe banza umucore muhe makiya barabika nawe urakoma ku muntu da banza umuhe twagiye tuha inkuru ndambwiye ati sikuvuga ko mfise amahera genzo zanda guhemba pembeni mu gihe wakinye ariko twese tuza dupambana kugira tuzobone ikivuye mu byo tuza tugira hano tuza dukora turavugana jewe basi nitwatangura gupostinga tukabona ibintu bigenze neza genzo zanda guhaya turabyumvikana ko ariko urabona amaze gupostinga n'ibintu bike kweri yari agombaze gukora byinshi hari ibindi biri muri stock aritanga kweri akaza ku mwanya je bikananje nkavuga ati umuntu arabikunda bya danje nkabona ati kwera arabikunda bya nyabyo nkavuga ati ubu ni wanje ariko aho nyene biramaze gushuka ukamudiraga uyu mukobwa oya je ntabwo nzandaraga umuntu uri mu bakobwa bakibemera ko bigize gukunda umuntu kubera iki umengo ntaco bigutwaye abandi batinya kubivuga ntacyo bintwaye nyene ega iyo ukunda umuntu ayimubwira bikakuvamo vyigumijemo hafotori wari ubazi kubimubwira none Abex banga jewe ntarabona ibuka ni benshi sana sana cyese ni benshi ugereranije nka 70 oya ni baki 70 benshi gawe ni wamubeshi oya just no kubesha 70 ni baki Abex abo twahibanye ni baki 70 hariho mwakunda ni 3 nanuko mfara rukundo none rwagwa habaye ariko rwagwa habaye nuko haranje James Sabayeske koze nivyo akora muri iyo minsi 3 igajyana abantu ni hatari abantu bashara gusa rero uyu muhungu ntumubona uko uyu muhungu uri burya ndabimevuge waramara maje vuga ibiki kuba mona muke vraiment arega sha birashika ntibaguhoye ikibasha nta kindi oya nta kindi nakijya kindi kivuge reka ngeze ukuri wanashika ukuri nuko je ne handi je mbana nk'agasuzuguro nika yaranambwiye wanashima yaranambwiye ati reka dukundane no mugabo sibyo ariko we tugumane sibyo ndambwiye ati mbya rero je nubwo nkenye nanjye y'umugayo no wajya ikindi je nanga n'agasuzuguro yabwiye ati akundane n'ujya mugabo ndajya bikundane n'ujya mugabo kubera bwo bafise ikintu mafaranga ngariko je sinda muhebe tugumane ndabwiye ati nibwirane sakoga mwarabaye nabi ibyo kunda waje ibyo niwo bimwe kandi kwere kuvuga ngo jera nifise amahera ngo kubyo no je ibyo bimbwiye ndibaza sinzi ntosha ndago aho yarimbwiye kuri phone rero ndamumena umutwe urabona mume ariko nuko atatukuvuga ifitiye bora mumenye umutwe kwe nanujya yosha kuba kwitwa na queen Leila yari mu kukwica yo mana yanje cyama ariko waravuye y'ubunashe ubu nkeka yawe nzomurondera Leila ndaba gutwike kandi none Camamare ubu urafise umusheri wowe yo atari uyu urafise umusheri yitwane oya suko batuje mofoge ndazi wari muri Saudiya cyangwa muri Oman je nta muntu muri Saudiya nakundana aba bantu bateshanye imyanya azo kuryamika saa 10 y'ijoro na telefone nubwo yofata kugurira yende fuck off man fuck off man bisigura reri wazo bitahura mu Saudiya bagenge fuck off man ni kirimi nyabaki tino bari jumgiye mu Saudiya urabona n'ubu tembo nomero code ari Saudiya urazi kintu cyankora njami tafsio ndaye joka kaduga hali ya ndafite ndakagumiza ko ari akantu tushana di kubera na message zibasenza ndazibona kubera ikire igabanya nibo bafana banyu ba mbere yego ari ikintu kimbabaza baya boro niga baraza bakasana ibintu by'inkunda sicyo kandi baba ari gomoga hari umukobwa yitwa Aisha nyuma yitwa Aisha nyuma ari Aisha bane yarakinishije abahungu beke bakoresha umwanya badiwani ba orege bande bakesi
banyama bagiste ban none yabakinisha gute Aisha bani Aisha niwe mukobwa mbuje yafashe yavuze ati je niwe mukobwa natoye mwakaronda ndavuga ati abakobwa ubishinze ubona pfa none wewe umuntu ni wa mukobwa aza akazi bakora ni wa mukobwa kuryamika saa 10 telefoni kanashe vigayero muri ugacomeka no kumuribuka kumuiza ko yasha agaca kwandikira kuri Facebook ati pole kwaza ubukobwa gukunda ategereza kumenya nimba ari mu kindi gihugu akamenya ati aya masano uyu muntu abakeneye kuruhuka akeneye kuruhuka kunda we kinyaki bana kunze cyane ndane n'umunonga nama wanze tukunda urakunda je warayimeje muravyumve kandi abantu bakunda nibo bakunda kubabara gusa je ndavyizeye sinzobabara nta muntu hanze dukundanye bana none nawe yaziko je nk'ubu sisi nakubaje kuva mbaho sinda nta mukobwa arambwira bihere no waheba umukobwa wese je bisaba ex batatu ndibaza nimba ni henze hice nawe turanganye visi batatu bane ya bane ba vreze muri abo bantu cyane no bivuze James Alex bane ko ko mwamiyorohera oya ntavyo kuyorohereza vraiment James Alex cyane natanga gukundana nshaje kwera naratinya sana abakobwa men gushika mwanda batinya kandi romantic sana kuba romantic bisaba ubishire ku bantu bake ntibipfe nibihere niyo mpamvu nguma ndi mushasha mu rukundo ndi musondo ariko umudemu ni mwiza cyane barabukora umuti muge nimba tamushe reka mubwire so umukobwa ni mwiza nacyabaye ariko ikintu nakubwira andi burya ari ikintu kenshi twihenda ko abantu dukora ibi biboro sibyo kandi nacyo ni nayo mpamvu kenshi mu ma TV menshi usanga abakobwa ama TV menshi atabarambana sibyo ntabarambana kubera iki uzanye umukobwa muri timu yawe ubone kubera ari mwiza wenda bivaye no wenda ari kinyarwanda avuga ikirundi yego bivaye no kumubona ugaca ushaka ngo mujyamane mu kirundi nyine mujyamane oya kuryamana si bibi sawa guhuza none mpaka mujyamane kuryamana si bibi ndakubwira ibyo ndakuryamana bakaryama sije ndavuga abuze ibyaha ntumbatse ibyo bifatwa nyine basi twavuze mu kintu wabimenya ariko ego mugabo ugiye kuryamana n'umukoresha akazi karapfa kuko kumwe nahora ndamwubaha siko nzomwubaha none cumbwira uti tukundana tutaryamana ntibibaho ngo dukundane turi abantu cyo mushiri wanje twaramarana n'umwaka tutabikoze uri kininde kandi uribeshya raga abantu bafise ubwenge baratahura ne mubone bakubona ko urumubeshe oya barabizwa ntabeshe nta muntu bibaho akamarana umwaka n'umuntu nibaryamana ntibibaho sinebwa naruguru bari ruguru badoma ariko ubu ntivyo nkunda cindi baza vyo kunda urabese ndibaza ariko urabese ndibaza vyo kunda gusa je maranye amezi atari make n'umushiri wanje ntabwo turabikora amezi angana aya gusa si make kandi si menshi tinye ko yapfuga none oya bashaka yatubwira alo reka uyu niwe nta mushiri ufise oya alo uramwiyakaye no ntafise mara kwitaba telefone mu kiganiro ntafise sindi single sindi couple sa sindi single nuri nanko ego uri hagati na hagati umukobwa atatubesha nkwa kwaniki wamwumvise ntari single hagati na hagati sindi single hari uwa fake rero no hari utemera cyane sindamemera singirike umva ndi hagati na hagati hano karababaje gusa andi none uyu wamutahuye yuko ivyo yavuze ari ivyo nagomba turi guteshanya umwanya umwanya n'amahera hari ivyo twavuganye arabitse shaka amahera sinoguma no nkora nicaye nta kandi kazi ndiko ndakora rero kusana duharira nje na no bigenda gute cyangwa oya antikihonda cyangwa impagarike oya ndakubaza twaje ngaha duharire nje nawe ndahagarika utama amahera ndahagarika akazi kawe ntacyo bitwaye cyo gusoshaka amahera nakoreye kandi wavuze ko bihagarika mpagarika uyampaye simbandanya gukora ariko shaka amahera ubu kwera ibintu nakubwiye ntubitahura n'ubyo wumva nturi umuntu ndi umuntu ariko nawe mugase no kumva yuko icyo cyonyine ari cyo kintu cobaze kiza gituma umunyakamahera ngira hari ibindi labda wenyegejemo
no ntabi ibindi nuko yagukunda ashaka amahera ibyo by'inkundo ntabiki basaga urukundo Amahera tuyihora no nta rukundo nena zaraguhonga mukunda nta rukundo ashaka shaka inoti andi nikona menga fanya dawa bosi CEO CEO yeah mana mundema nandakaje kweri kandi arambabaje basi wamenye yuko ari wanyandikira sana ngo namushyire muri film shaka amahera mayi shaka amahera banza umureke gato uyu ni bosi wawe banza umure basi ndasavye urasubira kumufata hinge gato kutere gato we basi sawa uyu ni bosi wawe kuko biri kose ko wemeye mukorane karanyanyayo ni bosi tu Amahera urashaka kuyasaba mu rufasoni kuyasaba neza nyene kuyasaba mu nzira nziza utarinze gufatana n'umuntu sivyo no gusamana no izo mpanuro zihagarike numva atani zo nkeneye kumviriza kubera iki kanje no ushaka inoti shaka amahera nene nk'umukobwa no kurwimana sivyo bazi ikintu gitangaje nani we andi aho umukobwa ikintu yibagiye ni kimwe ubwo yandondera je ngo ndamushyire muri film akandondera nkaguma ndamwikawusha akandondera nkaguma ndamwikawusha mugubwo namusize muri ubwo bintu azavuga ubwo yandonderera iby'inkundo nkamubwira ntibishoboka hari ikintu nagiye kuvuga kuri nani ku makamera kubera iki jewe kuva ntangura ibintu byanje atabiganiro naguma nkora ibintu byose murira nabyo muri tournage hari ibyo je ngenda mvuga sibyo ngo no munsi anzanye imbere ya kamera mani ngo ndamwa amafaranga vre none umunsi yanyisemba nakuze ntogo umunyesembuka hinge gato hinge sorry hinge man umviriza man Camamare sikia kwanza bro genda taha ta man sikia kwanza sikia nakubwira andi twubahane gato umviriza rero sikia kwanza si mtu mfanya kazi wako sikia kwanza nikwambia cha kwanza tuyahaki Hello bakunzi ba STV mutubabarire mani kwafenze kuri kamera Every story matters.